Na nimesema tunapokutana na Kristo ambaye ni Pasaka yetu, anatufanya kuwa na upya, anabadili mambo katika maisha yetu. Kama vile mulivyo hamukutiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi na tufanye karamu. Hii karamu tuifanye sasa. Tutaifanya namna gani? Si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndiyo weupe wa moyo na kweli. Weupe wa moyo na kweli. Na ndio maana wale hata wanapasha kucelebrate Saint, kuingia kutable ya kumeza ya Bwana, wanapasha kutaidi wawe na weupe wa nini? Wa moyo. Na tutazungumza ile kwa kipindi kijacho. Tutapema kuingia ndani sana, kuangalia umuhimu na maana ya hii meza ya Bwana. Kwa nini Kristo amesema tuisherekee kwa ukumbusho? Hiyo ndio Pasaka ambayo tunasherekea sisi. Wengine walijiuliza, je, inapaswa kufanyika mara ngapi kwa mwaka? Agizo hili, amen, tunaweza kufanya, tunaisherekea wakati wowote ule. Bwana apewe sifa. Wakati wowote ule tunaisherekea. Na hakuna waamini ambao wanapaswa kuisherekea na wengine hawapaswi. Maana kuna dhehebu nyingine imegawanya. Kuna wale ambao wanaweza sherekea meza ya Bwana na wale ambao hawawezi. Na ndio vile wanagawana watu mara mbili. Maana ndani yao wanatangaza wengine hawana uzima. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Hiyo ni uongo kabisa mtupu. Kristo ambao ni Pasaka yetu ametuambia jinsi ya kuisherekea. Na tumeona mifano ndani ya Biblia sasa. Ndani ya Matendo ya Mitume tumeiona. Aseme ilikuwa siku ya kwanza ya posho, Jumapili, ambayo ilihitajika washerekee, waumege mkate. Walikusanyika. Na Biblia inasema katika Matendo ya Mitume walidumu katika mafundisho ya mitume na kuumega mkate. Yaani ile meza ya Bwana. Unajua ni moja ya maagizo yale ambao tumeagizwa na Kristo, ubatizo na Saint. Mkristo hawezi kuvineglige na atangaze ya kwamba iko na uzima, iko na uhai ndani yake. Hapana. Bwana apewe sifa sana. Bwana asifiwe. Tutaendelea tuangalie fumbo zilizo nyuma ya hiyo meza ya Bwana. Tutaangalia masekre yenye iko ndani ya ile mkate na ile damu. Na tutapima kuzungumzia juu ya ile sherehe na kupana mafundisho yaliyomo ndani yake. Amen. Bwana asifiwe. Basi tunaachia kwa kipindi cha leo hapo. Ukiwa na swali unaweza lituma. Tutafurahi kuipata, tunaweza ijibia. Tutafurahi kupata swali yako. Karibu sana.